My name is Jock Fresco. I'm an industrial designer and a social engineer. I'm very much interested in society and developing a system that might be sustainable for all people. Kaj bi še lahko vključali v to dogajanje na Prešercu ali pa sploh po Ljubljani? Jaz sem imel eno idejo, zanj sem na Facebooku najdel skupino Free Hugs Slovenija, da pač tisti, ki zastonj delijo objemčke, pa lahko jih povabimo zdraven, pa ne vem, pač ne bojo tam skakalo krog, pa ljudi objemali. Hvala, Moraš postati objemček, ne? To je to.